Isayan rabinaka ni mbola binaka bikimni na wekanika ni sarsar live tikmay nito VTFM Facebook page sa mbola bakang taltungan bikimni and mataka inday na wali mo nabuko ni sema may na magatikmay na donon lakala kamiango na buko ni kanarong taltiko donon na serkali and nabuko chinga ni parokarambaru takiongo na serkali na maki manabising muniti kin singa vakarombuka. Sabang rutin bikim ni na sarsar live tik mayan mata kainday bikim ni na wekanda na muno da mga unisa mabuli tik may kina ni sayan rubinaka. Na serikali na maki na VTFM. Yasan dina sara na nonda serikali na maki na parokaramo varutaki kantandau nanda maki tiuki na manabay singa moniti ki na singa vakarombuka ni konta talen nonda ngauna ni nonda sa ronga talgani ki nonda talen na serikali na maki na mataka indai o tomando bakano tele bikim ni talanga bakano ni sanga dollar ito taltunga mai na mataka ni kuwa ni sayan rovina ka vayano taltunga ka bambula bikim ni na bakani kani sarsar live jumai na mataka bina kindai mataka tigo ni singa lutuli bu kenda bambota na tos bina ka tigo na bengarabi ka bangole ki tele bikim ni na banunu binaka na uno da ngauni bise mate boltik mekina na nonda serikali ngondo talen na serikali ka tonga o torang kay nongo Richa Valembera kay ulu tanga tiko ni serikali ngo na lotu. Menda vitala no en lambula raramba ni kursiata nonda vei sala tu en vei tolo ni nonda sala. Duruma na vei taoni na kia na mata ni ndaraba na vei kambaleta lotu ni kalo levu ko tamanda. Sa de la viviti rawa na raramanda san ruka. Mai na ngau na makawa ni mbuto kinararama wakaristo ni kalombula. Au nanumi tamasiko na nona bale ko Paula baurabi na iwao ni kanatamata ka nonra na tumbunda. Mbale mate na italtale chisu mbale tikenda. Karayatu eliu ni lotu kenra maliu na meda. Na ivesu